asanzwe muri Bibiliya ashobora kugufasha gusobanukirwa n'ibihe abantu babamo. Ese wari uzi ko umwami Kuro utari umuyisiraheli ari we Imana yakoresheje kugira ngo abayisiraheli batahuke bave i Babuloni? None se ibyo byaba bifitanye isano ki n'amateka n'ubuzima bw'Abanyamurenge uyu munsi? Muri iyi audio turumva uko Imana ikoresha abantu batatekerezwa, uko gutahuka bishobora guhindura amateka y'ubuzima. Komeza wumve iyi audio kugeza ku musozo. Ushobora gusangamo igisubizo cy'ibyo wari umaze igihe wibaza. Ntiwibagirwe gukanda like, gukora subscribe, share kugira ngo ibi biganiro bijye bigera ku bantu bari hirya no hino kandi benshi, utange na comment. Kandi dukeneye kugira ngo ugire icyo tubaza, utugire inama, dutere inkunga kugira ngo tujye dukora ibiganiro byiza kandi byinshi, waduhamagara kuri 0788 348 772 0788 348 772 cyangwa 0722 348 772. Wanatwandikira kuri email iri munsi y'ikiganiro. Imana ibahereze umugisha. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni mwene so Evangeliste Anastase Manizabayi ubasuhuza. Ahantu ku Kwizera Gukiza TV, chano yacu, chano yanyu, aho tuganira ijambo ry'Imana, tukumva ubuhamya, indirimbo z'amakorari atandukanye, kandi tukaba twifuza no gukora ibikorwa bitandukanye, gufasha abatishoboye n'ibindi n'ibindi. Uyu munsi wa none ubutumwa ngiye gutambutsa ni ubutumwa bugenewe ubwoko bw'Abanyamurenge. Noneho Imana irabisobanuye. Abanyamurenge mushimire Urwanda, mushimire Imana, mushimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubu butumwa bugenewe ubwoko bw'Abanyamurenge aho bari hose ku isi. Mu kwezi kwa kabiri, marayika w'Imana yaransuye igihe nari ndi mwiyerekwa. Marayika ansura, ngimubona mbona mfite inkweto nyinshi mu ntoki zitandukanye z'abagabo, inkweto nziza cyane. Arangije arazimpereza, ndazakira, ariko zari nyinshi. Ntabwo yigeze ambwira abo kuzihereza. Inkweto narazigumanye, inkweto ndazitahana, birangira gutyo. Muri iyi minsi umusibejo wa mumarayika w'Imana yongeye kunsura. Ansura ndi mu gihugu cya Kongo. Nabonaga ari igihugu cya Kongo, ariko ngiye kubona mbona ubwoko bw'Abanyamurenge. Bari Abanyamurenge b'abagabo, ryari itsinda rinini rihagararanye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, abasuhuza bishimye, nawe yishimye. Anyereka imodoka zigenda mu mihanda myiza,
ako gace kahambwira kari mu minembwe, mbona abandi baragiye inka mu misozi no mu bibaya, abandi bari mu mirima bari guhinga. Ibyo byose marayika w'Imana arabinyereka. Marayika w'Imana arambwira ngo anumye ku Banyamurenge. Arambwira ngo mbwire buri munyamurenge wese aho aherereye hirya no hino ku isi, atangire yitegure gutabarwa kuvuye ku Mana, gutabarwa kuvuye mu ijuru. Arambwira ngo mbabwire Imana yumvise gutaka kwabo, yarebye umuborogo baboroga, ireba akarengane bagiriwe, ireba itotezwa bagiriwe, ireba kwicwa kwa buri munsi. None ngo yibutse isezerano yabasezeranije. Imana irabibutse. Imana itanze ihumure, Imana itanze icyizere, Imana igaruye ubuzima mu Banyamurenge, Imana iciye imanza zitabera. Imana irambwira ngo babwire ngo igiye kubagarukaho. Imana irambwira ngo ntawe uzongera gutunga Abanyamurenge urutoki, habe no kubacira mu maso. Imana imbwira ijambo rikomeye ngo mbabwire ngo uzabavuma Imana izamuvuma. Irambwira ngo uzongera kuvusha amaraso mu Banyamurenge, Imana irambwira ngo ntabwo azabirokoka, ngo bizamugwa nabi, iherezo rye rizaba ribi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo iyo batagira perezida wa Repubulika Paul Kagame w'u Rwanda, irambwira ngo mbabwire ngo ntihaba hasigaye n'umwe. Yarambwiye ngo haba hasigaye ngereri, haba hasigaye bakeya. Imana irambwira ngo perezida wa Repubulika y'u Rwanda yababereye umucunguzi, yababereye umwungeri, yababereye umubyeyi. Irambwira ngo ku isi nta wundi wagombaga kubarengera. Irambwira ngo mbabwire aho baherereye hose bubahe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Imbwira irindi jambo rikomeye, irambwira ngo mbabwire ngo bamwumvire. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nibasenge, bongere basenge, bagarure ubumwe hagati yabo, bwa bumwe bahoranye. Imana irambwira ngo nibibutse Imana amasezerano yagiranye nabo, kandi Imana irambwira ngo yiteguye kubumva. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nubwo mwatotejwe, nubwo mwanyanyagiye hirya no hino, nubwo mwishwe n'inzara, nubwo mwishwe, Imana irambwira ngo izanye umugisha hagati muri mwe. Imana irambwira ngo igaruye amahoro hagati muri mwe. Imana irambwira ngo mbabwire ngo irongeye irabubatse kandi mugiye kororoka. Kandi Imana irambwira ngo igiye kubagira ubwoko butinyitse ku isi. Imana yahise impa umurongo wo muri Bibiliya, iboneka mu gitabo cya Ezira igice cya 2 umurongo wa 1. Irambwira ngo abana b'Abisirayeli bajyanywe i Babuloni ari imbohe, bajyanwa mu bunyage, bamarayo igihe kirekire, igihe kitari gito, kandi babaho nabi, babaho mu buretwa, bifuza kujya iwabo ariko bakabura uburyo. Igihe cyarageze Imana ihagurutsa umwami Kuro, aca iteka
ategeka yuko abayisiraheli basubira iwabo i Yerusalemu kandi bajyane n'ibintu by'agaciro mu byo baruhiye. Imana irambwira ngo ukundi nako amahanga abakomeye bagiye kumva Abanyamurenge, ubwoko bw'Abanyamurenge bazasubira iwabo kandi mu buryo bw'icyubahiro. Imana irambwira ngo igiye kubanyanyagizaho umugisha. Irambwira ngo ariko mwongere musenge. Irambwira ngo nimwongere musenge kandi mube maso, mugarure bya bihe mwagiranaga n'Imana, bwa busabane mwagiranaga n'Imana. Irambwira ngo mwarabutakaje kandi mutakaza igihango mwari mwaragiranye n'Imana. Irambwira ati ariko hari bake basigaye baguma imbere y'Uwiteka, niyo mpamvu Imana yumvise gusenga kwabo. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ndimutinye, ndimugire ubwoba. Irambwira ngo ibyabaye yari ibizi ko bizaba. Irambwira ati ariko iki ni igihe cyo kubereka ko Imana ibakunda. Imana yambwiye ngo mbahumurize kandi mbabwire ngo Uwiteka ababereye maso. Ibyo abana b'abantu bibwira kuri mwe ntabwo ari byo Imana yateguriye kuri mwe. Imana irambwira ngo mbabwire ngo muri ubwoko Imana yahaye umugisha ku isi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo igiye kubahereza imihanda myiza, igiye guhindura ubuzima, igiye kubaremera imibereho. Imana irambwira ngo igiye gucecekesha urusaku, igiye gucecekesha iminwa y'imbunda. Imana irambwira ngo igiye gucecekesha induru, kandi Imana irambwira ngo igaruye ubumwe n'ubusabane hagati muri mwe. Uko niko Imana yambwiye, bisoza gutyo. Imana irambwira ngo nzabubagezeho aho muherereye hose. Ntabwo nagomba kubona uburyo bwo kugenda mubwire buri muntu wese, niyo mpamvu yino platform ya YouTube ibiriho. Mukoreshe ya ibiganiro, iyi audio igere hirya no hino, cyane cyane ku Munyamurenge ahari hose, yumve ko ijuru ryongeye kwibuka isezerano Imana yagiranye nabo. Imana ibahereze umugisha. Yari Evangeliste Anastasi Imana izabaye. Shalom.